Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 24. Kinabak nang tigungguna dagiti masirib, ngam agdin dinamag ti maag gapo iti kinamaag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ituloy mo ka di pa'y tag-eskwela. Uwan lipasak ti panagadal ko, manang. Kano nagbababa mo dagito'y gradom? Bagsak pa'y dagito'y gradom iti science kan English. Nakapasakmat iti daddo maa subject ko. Sumardeng kan nga agadal donato. Saan aparakan ka tag-eskwela? Apay nga asumardengak. Sayang lang ti kwarta. Ituloy ko ti ag-eskwela. Urean niya ti bagbagayo. Agadal aklat ta. Anya ti pagtungtungtungan nyo ka ni Donato itay. Ibagbagak asumardengan nga ag-eskwela, ta nagbababa mo ti grado na. Apay abagaam iti kasta, no kayat na mo ti ag-eskwela. Bayan nyo kadilaang. Ti kunak, agtrabaho laangan. Mabalin mo't ngagkargador latan. Kayat nan sa kano nga minti agbalin nga elektrician. Anya, electrician? Kano nagadumot ti bagsak na? An-ano sa nyo ka din, apagadalan. Imbag tanaanos nga giskwila. Ay nananang, kumbinsirin nyo ket di asumardengan. Tamapan agkargador di tabaying station. Anang, ikanda kon iti pagpletik ama pa nag-eskwela. Nay, awan mo't kwartak anak ko. Ni manang mo ti pagdawatam, tada naglakwan na itinatang. Tanak tumaninday jay. Nakita na kanumot nga may dagiti gradom ang nagbababa. Uray tanakapasak matlatta. Kayat mo ka di pa ti agiskwila, wano agsardeng kan. Awan iti panunot ko ti agsardeng agiskwela, nanang. Lalaingam nga rod atap no saan asayang ti kwarta. Ala, ingka dumawat ka ni manang mo iti kwarta. Manang, ikanak man iti pagpletek. Oy, Donato nagrigat tagbirok iti kwarta. Amok iso nga rod nga agad adalak. Ay, yan anay munday ta 50. Pagpletek lang iti jeep daytoy. Awan pa'y pag-tricycle ko. Ay sus, magmagnakan. Gumatangak pa'y iti bagas kan si daang. Sige nga rod, inakon. Kunak ngamin ngagsardeng kan. Ipilit mo pa'y laang matikayat mo. Maladaw ako ni ti klasik. Naskan apartakak ti magna. Adayo akpay jay skulahan mi. Hoy, Donato! Addamanan da ito nalastog a taon. Inyang kas na ni Marisa iti motorsiklo na? Ilugan ka kuma. Ngam kadwak mo to'y girlfriend ko. Girlfriend asasawang mat? Intan, maladaw tan. Sige. Donato! Partakam timag na. Sige, umuna kami. Girlfriend na nga agbaysongatan ni Marisa. Anabayagan na crush ko. Planok pa imot nga arman. Ngam inunaan na kon. Dandani ka itay naladaw iti klase tayo Imbag nga rod ta sana ka naladaw. Apay nga minanaldawan ka. Nagnagnak ngamin. Ay, kas kamot la nakakaasi una yun. Pagpletek lang iti jeep tinted ni manang ko. Anya tikit kita Adda ka din relasyon da Marisa ken Charles? Ay, kanayon damot nga kuyog. Anda siguro Nakitam di baro ang motor ni Charles? Nagwapo niya? Baknang da ngamin. Iso amagatang dalat tati kayat da. Nagpurma pa'y. Iso, akayat ni Marisa. Nabayagan akayat ko nga arman ni Marisa. Ay, Donato, awanin namnamam kan kwa na. Adan boyfriend na. Kat, sa dino ti papanam. Mapana ko niti sumaruno a klase tayo. Umay kamaten. Timbulong kamot laang ijibangkag, Donato. Wananang, nalpasan ti panagmulami.
Kat apay nga rod ang nag-aawid ka na sapa. Umay ko lepasan ti assignment ko. Kaano ka aya amalpas iti panagis-iskwelam? Dandanin ananang. Maumuman san ni manang mo amang mangtad iti kwarta. Saan mo't amasayang ti kwartayo? Ay, rumigrigat mat nga minti biyag tayo. Iso nga rod amasapol nga agadalak. Tapno saan tayon ton nga agrigat. Ad-addan sa nga agrigat tayo gapo iti gastos mikan ka. Sumardeng kansan. Ituloy ko ti agadal nanang. Uraan niya ti mapaspasamak. Gunudak ti arapaap ko. Marisa? Apay ngay masidag ka. Adaw urayak. Kayat ka lang met ako mustaan. Taapay pailaang. Kuang amin. Crush ka, di pay? Addan boyfriend ko. Ni Charles. Ha? Boyfriend mon talaga? Katwan. Makita mo't akanayon kaming agkuykuyog. Inton bumak nangak. Arman kanto Marisa. Agtagtagainap ka kadi? Mamati ak ang mapasamak to dayta. Sorry. Mangkita ka langan iti sabaling nga ayatem, Donato. Sige ha, mapanakon. Adda ni Charles. Apay ngay, tasaan mo't lang nga umay manganan ni Donato. Nabsog pa'y siguro Anya ay ati aramidin na. Diyan ka mo Nagsipngit matan diti kusina. Isilaw mo man. Ay nananang adapim mutok alin niya dito balay. Awan mo't nga rod maayabak nga agtarimaan. Jakon mabuya jay drama apadpadaanak. Anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Inakaya ba ni Donato? Tao may mangan. Tapno mamaminsan ti aginaw. Donato, anya ti aramidaw. Tartarimaanak dito kuryente tayo nanang. Amom dagtaribaan. Sigud mo't nga amok Ay alalwadam, ang mga numakuryente ka. Kan umay ka panganan, numalpas mo dayta. Wen nanang. Nanang, adan silaw tayo. Wen tatinarimaan ko dito linya tayo. Kita man dayta. Ang momot gayam ni ading mo timang tarimaan iti kuryente. Aya, adamat gayam serbit ipanagis-iskwelam. Saan anasayang ti kwarta tayo? Bilibak man kan ka, Donato? Naglaing ka nga agbasa iti blueprints kan technical diagram. Si Kamet, nalakalang mat dayta. Abak mo pa yan ti instructor tayo. Uy, agtal na ka man. Anya nga ti arapaap mo to pagtrabahuan? Kaya't ko ti agbalin nga specialized electrician. Pau? Dagita ti kasapulan itapanawang. Kaya't ko pa'y ti agbalin a maintenance electrician. Amin, kaya't ko nga aramidan. Sayang laeng, tasan asika ti pinili ni Marisa nga ayaten. Ay, nagsakit nga rod. Taday dya at Charles ang napurma ti kayat na. Isu kayat ko ti agbaligi. Gapo iti panang paay ni Marisa iti ayat ko. Problemak ni ading mo. Tapay, anya ti inaramid na akalukuan. Awan inaramid na akalukuan. Kat apay nga rod a problemaen nyo. Mapan ka no ag OJT di Manila. Katawan mo't kwarta tayo. Manila? Ay sus, nagadayon ngay. Ijay kanudakkel a kumpanya ti pag-OJT-an na. Pangalalaan tayo ngay iti kwarta nanang. Ay, mapan ka pa'y laang umutang. Day takot tigapunan ama panak umut-utang. Sayang mo ti kinalaing jay ading mo nga electrician. No saan amapan ijay Manila? Nanang, saan nga taama sayang ti kwarta tayo kankwana? Amangan mo't no sabali ti aramidan na iti Manila. Nasingpot ni ading mo. Mamati asaan nga agaramid iti anyaman akalukwan. Pagutangak ngay nga rod. Mapan kagayam ag-OJT iti Manila. Kat si Kamet ngamin, mas kayat mo adito'y probinsya. Awan nga rod kwartami. Kayat ko ti umadayo. Karit dayto'y para kanyak. Ala,
sapay ko matamaano sa Medya Manila. Apay kid din asaan. Nagadayo. Ay, jaklakid di kaya ti Maya dayo iti boyfriend ko. Una umot ngamin day ta love life mo. Di ka man. Di nakipadpadakan ka nga awan love life na. No bumak na akton. Agsubliak to. Tarmak ni Marisa. Kaano ko mabumak ng kamot, friend? Urayam bumak na nga. Imbagak day ta. Nanang, singsingiran na kung diyan nakautangak. Makisarita ka pa'y laeng. Tamadamapay mo ti training di ading mo. Saan samot ngamin nga agtrain-training? Sa balin samot kan aramidan na iti Manila. Ay, di ka man agsao iti kasta. Ni, adda umaw-awag, nanang. Di sumbata mon. Hello? Hello manang. Nito na to da ito Nakiawag aklaan. Apay nga mawag ka? Kasapulak ti kwarta manang. Anya, kwarta manan? Pangalaan mi nga iti kwarta. Ipauitan dak ka din. Ay nadunato, nagadun ti utang mi gapukan ka. Kaano ka aya makapagtrabaho? Tada kami mat ti tulungam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nanang, inayadin nyo ti magnatan kadaratan day ti pagpagnaan tayo. Nagbayag mo't apanawanan tinapalabas. Ngam aging gaita. Saan pa'y anasiminto da ito'y kalsada tayo? Ay, aglisi kayo man dito pagnak. Nagbastusan tagdalapos latan. Ay, na yan. Asido nga'y day jay alimabas. Ay, nabartag nanang. Ay, unay mutan. Sa nabali, asidag tayon di tabuti ka paggatangan tayo iti agas yung. Ay, mano ayan jay impaw it ni Donato apaggatang iti agas kaw. Ay nananang, ado ti impaw it na. Iso agulpin tayon agatangan dagiti agas kan vitamins yung. Sika ka ti kanayon nga awagan nan. Nadamag mo kad no kaano nga agbakasyon. Nagadumat ti bagbaga na kontrata kan trabaho na. Nagadu ti kwarta na nanang. Ngam saan nansan amalagip ti agbakasyon. Ne. Sigam gayam day ta, Lilian. Ay, ikan naman iti kwartam. Ay, Charles, nabartag ka manen. Anong ti kwarta aya? Siyempre, igatang ko iti arak Dinalapos mo pa, bakit magmag na di taig iti highway? Anya? Adaya man dinalapos ko. Kasto na nga minabartag mo. Di mon samot ammo ter aramida mon. Di mo aya ammo nga iso daye tinanang ni Donato. Ni Donato? Yung classmate tayo awan ammo na. Oy, di mo ibagbagati kasta. Tabig time itan ni Donato. Igam nan dagiti dadakkel a kumpanya iti Manila. Di ka man. Dandani di nan tupay ammo ti agbasa Kat no adan lugan na. Kan nagdakkel di balay na ita iti Manila. Diyak mamate. Ala, makitam to indon umayag bakasyon. Ewan gaya. Nakitam ka din ni Marisa. Apay adamagam kanyak. Kat nagbayag kayo na nagsina. Adan sa bali akadenden nana. Urayak ngarod nga. Agsumli ka niya. Ay, Charles, awanan di sigod a kinagwapom. Dinadaal ti arak, day tabagim. Ay, pinanawan na ngarod ni Marisa. Sakit nakakutkot tong kapayan. Arak sa laangan ti ipapaunag mo. Sayang tibiyag mo no kasta. Di mo latultuladan ni Donato. Donato, anak. Sika ka din day ta. Wananang, siyak day toy. Ay, nagdakkel ti nagbalbaliwam Pimo daw kan limmo kumagkan. Ni nanang met. Siyempre met lumakayan da tao.
Lugan mo ka di day nagluganam. Wen alangan mo't makilugan ak pailang iti sabali, no kabalak mati gumatang iti lugan ko. Ay, anak. Agyaman nak. Tabinulan apaw-paw itan na kami iti kwartami dito'y balay. Pagrebangak day ta, nanang. Aywan gayam, ti may sa rason no apay nagawid ak. Kayat ko nga ipatarimaan tayo daytoy balay tayo. Kayat ko atay komportable kayo mo't nga agyan. Ayun, ayan anak ko. Talaga asimang bay ti swerte iti biyag mo. Huy, sabali at talaga ti bimak ng anya. Baknang matasasawam, friend. Agasem, nagngingi na dagito'y taraon nga in-order mo para kadata. Itatalang manin nga kita. Malagip mo pa ni Charles? Tanyay karibal mo idi ka ni Marisa. Naglastog day jay idi. Mamartag itan. Ha? Di ka mamati no makitam tilanga na ita. Kan agwalang-walang laangan ni kalsada. Pinanawan ngamin ni Marisa. Ay, sayang matibiyag na. Di na kalatultuladan. Baknang kalangarudan, nabaligi ka pa'y. Tinaanos kan nagagat. Kinarang ay ti magunod na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Dayawam da amam kan inam, tapno napao ti panagbiag mo iti daga, nga ited ko kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay nga imawag kayo, nanang. Ado ti trabahok di ti opisina. Iso adi kay mang disturbo. Anya ka di manen ti ibagayo. Mailiw kamin kada kayo, Marcela, anak ko. Umay kayo kumamatag pasyar dito'y probinsya. Ay, kastalatan ti ibagbagayo. Mailiw kamin kadag iti apo, May. Dikit di kunayo, kwarta manen ti kasapulan nyo. Saan akasta, anak? Ala, di kay mang singa. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Bye! Amok no asino ti kinasaritam iti cellphone mo. Gaputan na kunos tarupang Marcela. Ay, ninanang ti imawag. Kampay di, mailiw ka dagiti apuda. Tagayam, kwarta ti kasapulan da. Imbaga na ka di apaw itam iti kwarta? Saan matket di? Ay namare, saan a kwarta ti kasapulan dananang mo? No di kat mailiw dan kada kayo. Ngamin, nakunam anabayag asaan nyo ida sinarungkaran. Ay, awan oras ko. Diyak kaya ti manglangan iti trabaho. Masarunak ka talaga lakay. Pinaw-itak datatang kananang iti kwarta. Nasaya at met, ngamin, kasapulan da. Kaasi da met. Ket, manungay timpawit mo. 2,000 laang. Agrom damat ngamin. Day talatan ang daw-dawat iti kwarta ti amuda. Bakit kan lakay dan? Saan da makatrabaho? Nang runa pa yung rod, no addan an na yun da. Saan matlasyak ti anak da? Nasa isayat no sumarungkar tayo kadakwada. Ay, saanan? Nagado ti aramida kiti opisina. Awan ganas kong agpasyar ijay. Di mo kailiw dagiti naganak mo? Aging ga kadi ita? Ket kaguram pay laeng ti amayo? Wan? Kagurak ni tatang aging ga ita. Jaklat ta malipatan ti kina-irresponsable na nga ama. Nabayagin day di apagtag bakit? Ket patsak, nagbabawyanin ni tatang mo day ta. Basta awanin amor ko kan ni tatang. Kagurak latta.
Una yan. Tabi mato tapusom, Marcela. Di mo kaya't ti mamakawan. Buyaam da ito'y a pelikula, Mari Marcela. Amumat nga awan asam ko nga agboya. Saan nakakaskan ka? Nga awan lakat agboy-boya no kasta lunchtime. Nga oray di ka pa yan mangal daw. Buyaam da ito'y a pelikula, sakbay a maturog ka inton rabi. Anya nga min day ta pelikula aya? Adal da ito'y para kan ka. Asaan anasaya at ti agitalimang iti sakit tinakam iti kaunggan. Nang runa pa'y kat naganak mo. Saan nga interesado amang buya? Buyaam. Sana bale, ta happy ending. Napintas a pelikula. Buyaan nyo asa nga pamilya. Ay, nagadukit din nga amom. Nalakit din intan ag lunch. Awan balon ko ita. Adda balon ko. Ado, apag iso kada taday chay. O ala, inta mga nun. Ikamda na ng kantatang iti kwartada. Sana bale, tadamot kawadwadan ti kwartata ita. Wen, bakit? Agyaman na, takas tatikunam. Ay, kaasi damot. Kanayon ang mapan makilablabada ni nanang. Ay, huwan nga rod. Ikam ida itinatang, kan kwarta. Agyaman ak unay, taman nakaawat ka, bakit? Amum akaasyan dagi tinaganak ko. Ngam ni Manang Marcela, di na pa'y pulos malagip dagi tinaganak mi. Uray kasano ti kinadakas ni tatang yu, idi ubing kayo pa'y, ngam nagbabawyan na daytan. Iti kaunggan na, at dalatapan na kakonsensya na. Ala, inkan lakay, ikan ida itinatang kan kwarta. Umay kayo para manan iti apit mi anatang, tatang, nanang. Agyaman kami, Rudy, anak ko. Ay, naimbag man. Tao may na kami para manan iti apit mo, barok. Imbag la adiyo gatangan Kahit, kumusta tirik nayo, tatang? Nasayaat ka din tirik nayo. Maimbagano, anak ko. Tanagag-agas mo't. Ken, umay kayo ikan iti kwartayo. Saanan, anak? At damot matmat gadak ang makilablabada. Numabalin, sumardang kayon ang makilabada, nanang. Amangan no ag sakit kayo mat, akas ka ni tatang. No saan ang makilabada? Kasano kami kini tatang mo? Pangalaan mi nga'y iti igatang mi iti bagas. Di kay agdanag, nanang. Binulan nga ikan kayo iti bagas. Nga maamangan no day tati diyo pagkinaawatan nga agasawa. Saan akas tani bagat ko, tatang? Man nakaawat, kan saan naimot. Ket tay kunakon, agsardeng kan ang makilabada, nanang. Marcela, bakit? Kaya't kung agbakasyon tayo di lugar ayo. Ore man lang aldaw. Diyak kaya ti aglangan iti trabahok. Saanan? Maragsakan lakit di dagiti dadakkel mo. No sarungkaran tayo ida. Inkay latta no kayat yo. Saan ka sumorot? Diyak kaya ti aglangan iti trabahok. Unay matanti kasta, Marcela. Sarungkaran ta, dagiti dadakkel ko, kat ikam ida iti kwarta? Natural ikan ta ida, para iti masapsapol da. Tabakit kan lakay da nga ruden. Ay sana mabalin. No kaya't dati maadaan iti kwarta. Oh, di manggad da? Total, idi napigsapay laang ni tatang. Day tala barkada kan aglanglang ay ti ammona. Bagi na la ti pampanunutan na. Saan na kami nga impatag? Bakit? Ay, awan panggap ko amang sarungkar kadag iti naganak ko. Polos! Oh, nakasaganan ti awitin tayong agbakasyon. Nasayaat met. Tay manugot kamatlaangan, bakit? Ngam polos ang jakto kasarita ni tatang. Anya? Ala, tinaskan. Sarungkaran tayo ida. Ala, kita amdag iti anak ta, no nakasagana dan. Sige. Inakmat isagana ti kotse. Hoy, Rodi, ito'y kami pailaang dito'y paraangan nga agururay. Ibag talimabas ka. Mapanak ko maijay balay da pare ko, manang. Ngam nakita kayo dito'y paraangan da nanang. Apay ngamin adi mo inyawag kanyak. Tapno na isaganaan mi ti isasang patyo. Anya kumati aramidan nyo, aber?
Sigurado aday tanto matlag dawat iti kwarta ti amuyo. Anya, Saan kit din? naminsan lang ang nagkidawak iti kwartakan ka. Ngam saan ka nangtad? Ngam okay lang. Tanakabuludak idi iti kwarta apara iti agas ti anak ko. No tinulad na kumaidi ang nagadal. Di adda kumamat trabaho ita? Sa anak man anak kaadal. Ngam naragsakak, manang. Gaputa sa anak akaskan ka. Nga adda sakit tinakam, nga imimpanam. Diyak pa'y nakita a kinasarita na ka ni Marcela, lakay. Amok nga aging ka ita, kat nasakit lata tinakam na kanyak. Hangam sa nabali bakit? Naklon kaw, akas ladinak bigbigan nga ama. Gapo iti kinadakes ko iday. Lakay. Naragsakak lata, gapo ta si Marong Karda. Ket nakita ta dagiti apo ko ta. Wain lakay. No agsublida ijay syudad, inakto ijay uma. Tamang purusak iti bunga dagiti maista. Ken mang tebaak iti ipaluom da asaba. Manang Marcela, saan alimod kanyak ti aramid ni tatang yu idi? Ay, sobra ah. Pulos ngawan intulong na kanyak. Nakaadalak babaan iti bukod ko alingat. Tani tatang, awan sa bali nga aramid na. No diti agsugan, agbartak. Ken mang takaw iti matgadan mi nga anak na. Tapno aday sugal na. Wen, saan alimod kanyak dayta? Ang bilibak ka ni Rudy. Ta iti likodan tinapalabas, ket saan anagimula iti sakit tinakam. Uray rigat mi amin arigat. Ngam amuna ti tumulong kadag iti dadakkelyo, no kasta nga addaag sakit kadakwada. Dayta nga rotkat. Ita tanataengan dan? Agkidaw dan iti kwarta? Saan akasta ti panunot ni Rudy, manang? Pudno ang nagpatinggalang iti high school ni Rudy, ngam ammo na akasyan dagiti naganak yu. Nga oray pa'y dakas ti aramid ti amayo idi. Napanglawman ni Rudy, ngam naragsak iti biyag na. Gapo tawan imimpunan na asakit tinakam kan gura iti kaunggan na. Kanunungak ni Rudy, no kasta atulungan na dagiti dadakkelyo iti pagrigatan da. Gapo tadayta tinaskan. Ipateg tayo dagiti naganak tayo, tapno bendisyonan na tayo ti Diyos, manang Marcela. Agawid kayon ton inton bigat, Darwin Barok. Agyaman a iti isa sarong kariyaw. Awanin ti sapulak pay, ta nakita kayo asa nga pamilya. Di ka agdaan nagtatang. Agbakasyon kamin tumanen. Ay na, pagyamanan minukasta, Barok. Mangibatak iti kwarta para iti gastusan nyo. Ay saanin, Barok? Napigsaak matain, kanawanin sakit ko. Saan ko nakasapulan ti kwarta? Tatang. Ken, ay wana kon ti salunat ko, tapno sa anak nga agsakit. Tadyak kayat, amang ibagan tumanin ni nanang yu iti kwarta kini Marcela. Jak kayat, nga agunget tumanin ti asawam. Nagawid ang dama ng Marcela, nanang. Wen, anak ko. Nag-awid da adi naman laki na sarita ti amayo. Uray kayat akasarita ni tatang iyo, ngumliklikan na adagos. Sa nabalain, naragsakak lata para kinkwana. Gaputan na saya ti biyagda. Nakaasawa iti manakam ken nasingpait. Nagsakit ti panagsasaw ni manang Marcela. Gaputan na kaadal. Saan ko ang mababalaw? Tadakkel tinagkurangak kada kayo iday. Ala, bayan tayo ni manang Marcela. Anya nga rod ngay, nukas jeti ka panunutan na.
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Manon abulan tinapalabas. Sipod si marungkar tayo kadananang. Adda ka di parikot. Kuang amin lakay. Nakaamirisak. Anas kan laang apakawanak ni tatang. Bakit? Agsubli-subli iti panunot ko ti kanayon apanang liklik ko kani tatang. Tunggal gamden na ti makisarita kanya. Kaya't nakanuti agkid daw manan ken ka iti pamakawan. Lakay. Pakawanin mo ti amam. Nang runak at pinagbabawian nan ti kinairesponsable na idi kada kayo. No pakawanam ti amam, maragsakan ti Diyos ken ka. Ay, nakasangpot tamot laang ang naggapu ijay umalakay. Aginanatapay dito'y paraangan. Madamdamatan ton nga agluto. Ay, ketwon bakit? Nagadaw tinapuros ta abo nga tisitaw amulata. Un nga rod lakay, naimbag lang nga ilako ta. Inta ilako ijay ilay. Isursur ta ijay. Napigsa ta pa imot nga agisursur. Un alakay. Ha? Ha? Taylugan samot ni Darwin day tanagsardeng lakay. Ay, wan, bakit? Nukas ta. Umay daman na nagbakasyon. Ada ginatang ko a t-shirt kan pantalon nyo, tatang. Ada pa'y tsinelas kan daduma pa'y akasapulan nyo. Ha? Inggatangan na kiti arwata, anak? Uwan, tatang. Oray da kayo, nanang. Adamot para kada kayo. Tapno di kay umapal. Ay naagyaman anak ko. Mailiwa kada kayo. Iso nga insingasing ko kani Darwin nga agbakasyon kami manen dito eh. Marcela, anak. Saan na ka din akagura? Saanan, tatang? Sorry. Gaputan na bayag agimura kada kayo. Ngam nakaamirisak. Asaan gayam ama iparbang. Nukas ta. Selebraran tayo da ito'y akanitaw. Ah? Partyan tayo ti may sa ababoy. Talaga, nanang? Ngam sayang ti baboy yo. Malugi kayon Saan abalay nanak ko? Dayjayan ti panakatangdan ko ang nagtarakan iti baboy ni Rudy akabsat mo. Ala, di kay agdanag. Tabayadak to ti baboy ang maparte. Kasaritak ti kabsat ko. Siya ko ti kararagsakan iti daytoy nga aldaw. Kat uray ipulang kun ti bulod ko abihag. Tanapakawan na ko, Marcela, anak. Di kay agsao iti kasta, tatang. Agbiyak kayo pa iti naunday. Tapno makalangan da kayo pa'y. Unmut lakay. No kayat yo, agnaad kayo mat iti syudad. Tapno makalangan nyo, dagiti apuyo. Angam kasanon dagiti mulami ditoy. Kasaritak ni Rodi akabsat ko. Isuda pa'y laang agasawa ti makaam mo dito eh. Umay kayo mga anan. Da kayo lang yung tiawan dito lamisaan. Bakit? Umay kayo sumangon. Marunawan ti ice cream. Ala, intayon ta niya gay ayabdan. Datayo laangan ti maururay. Marcela, anak ko. Nakaragdag sa kami kininanang yaw, anak. Tatang, nanang. Agkidawak mat iti pamakawan kada kayo. Gaputa nagdakas ti panagsasawak idi kada kayo. Nga manipod ita, baliwan tayon ti mangrugi. Agbalin tayon anaragsak a pamilya. Awan serbi ti baligi iti biyag, no di mo matammo ti mamakawan. Laglagi pam, ano mamakawan ka iti nakabasol kan ka, pakawanin na kamo ti Diyos kadagiti nagbasbasulam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician
Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.